ga melao ile tlola le yona ya motheo le hirileng ona mapolesa le masole ka nnete Public Service Act e tlile hore ha ba lebellwa hore ba kena ne le ditaba tsa dipolotiki ka se kana le etsa comment fela ka taba tsa dipolotiki haholo tse amang diphathi tsa rona dikhathi ka go parlamente di a ferana tse di se di le palo tse kae tse di rata ho tlosa tona go le bemang tse di ha di rata tona go le bemang. That is purely a party political issue. Ha una mo ya mang masole, ha una mo ya mang mapolesa, ha una mo ya mang bahlanka ba mmuso. Ntle mo ke hopola hore jwale ba hiruwe tlasa act ya masole ba tsamaisang ha ba re bua ka masole le yona itse ba khalemela jwalo fela le ya mapolesa jwalo fela e leng hore ha re bua ka taba ya molao wa motheo re bua ka section 1 ya yona fela e re Lesotho e tla ba naha ya democracy mme ho tla tsamaiswa ka molao wa motheo fela e seng ka maikutlo a mokgaofe kapa ofe e seng ka ditshoso e seng ka eng empa ntho kgolo e ke ratang hore re tle re sute e nngwe ke ena ya hore ke mapolesa ke masole a etsa ditshoso ka mefuta yohle wa di etsang jwale ho na le karolo ya setjhaba e ka ba mona social media kapa e ka ba di-radio ka di tswa ditshoso mona batho ba mantse ba re parlamente a tlaketse jwalo a bile a ditswa matlakala ka nako e nngwe a bile a ditswa magabela na wa nepa honorable members e be ba bitswa jwalo go motho a ka ipotsa hore na ena re santsane re phela molao kapa re phela eng mme yona taba eno ya hore batho ba hlomphehang jwalo ba fuweng boikarabello ba ho disa mmuso ke bona ba disa mmuso ke bona ba retsetsa mmuso ke bona ba hore ba kgethileng hore ba retsetse mmuso mme ba o tsamaisa na ba lokela hore ba ditse ka yona tsela eo ka nnete re belaela hore ha o lokele hore ba ditse ka tsela eo batho ba hlokang kutlwisiso ba re ka nnete ba tlang ka dilo ba tshotse ba re maparamente a tlakaleke fela a ka bona go re nahana ha o etsetsa le parlamente ditshoso le kileng kana for that matter gore le tla tshepahalla motlotleng le tla tshepahalla Basotho le tla tshireletsa molao wa motheo na ha maparamente di ikeletsong ba ona because democracy is deliberative wa qotwa democracy is deliberative na ha maparamente di ikeletsong ba ona a itshera ka mokgwa o itseng hore na e tla ha fihla ka hare ho eno eo e leng sethala sa hore ba sebetse ditaba ebe na taba eo ba ka tshoswa ka hore jwale ba tsebe hore e tla be le ho beha naha e fokotsing ka nnete re nka go taba tseno ke ditaba tse kgolo tseo re ratang hore ho be le dinamelo hodima tsona tseo re ratang hore naha ya Lesotho ke dinamelle tsona mme re tla etsa aware e teng matjhaba hobane re se bile re le aware hore ka nna ba hona le campaign e ntseng e etswa to the international community ya hore mathata a Lesotho fina ba kwa ke bohanyetsi ka nnete ha ona moo re le bohanyetsi ke kentseng letsoho e be ditaba di mona moo di ntse e ka ba ke taba tsa di-reform tseo e leng kgale re potlaketse hore di etsahale e ka ba ke taba tsa ho hloleha ho busa empa le ha o le jwalo re kgodisehile ka morao ho etsa dithuto hore tona kgolo e teng mmuso o teng ka nnete ke na le tshabo ya hore o ka ba kotsi ho tswele pele tona kgolo e teng mmuso o teng ke na le tshabo ya hore o ka ba kotsi ho tswele pele mme ha o le jwalo re lokela re qoqe ka hore na o santsane le molemong wa Basotho na mme bona re bile jwalo ye kgolo e batlang ka yona e le lebaka la hore ka nnete ha re dumele hore mmuso o teng o santsane le molemong wa Basotho le hore ha re dumele hore maparamente ka ho boloka ba tla be ba etsetsa setjhaba sa Basotho toka ke taba ya hore ka nnete re na le taemane mona Lesotho mona taemane tsena tseo re na le tsona re le naha ya Lesotho re a bona hore hona le ba ratang ikgapela tsona mme bao jwale ba le ka ho hapana state capture ke ntho e ileng ya etsahala mme ha o etswa state capture ho etswa capture the head of the state jalo se ka nyane la rona Lesotho bona na the head of the state na ke ba ha ke etse mohlala o totoletseng fela parlamente e fitileng ya leshome e fitisitse molao mona o bitswang Minerals Amendment Act molao o fitile matlong a mabedi a parlamente ha o tekile potso go bona ebe haeba parlamente ha e se fitisitse molao o ke se tekile ebe ke mang a sa tla etsa molao molemo wa parlamente le re ka o bitsa ofe ha re le boemong bo jwalo le taba eo
ya hore parlamente ka matlo a mabedi e ka fetisa molao mme ke yona fela e nang le matla ho fetisa molao ebe molao o ka dulwa kae ebe ha o fete taba eno ya re bolella hore ke le naha re se re le tsietsi mme re lokela ho ema ka maoto ho itshireletsa kgahlano le makgowa ho itshireletsa kgahlano le ba batlang ho hapa diaemang re bone hore re le naha re a lokoloha taba eo ke taba ya mantlha e bue nako e telele mohlomong ba bang ba ne ba sa e nkele hloohong mohlomong ba bang ba ne ba sa e bone mohlomong ba bang ba ne ba re ke tshabonyana fela e senang mabaka empa kgetlong lena re ikgodisitse ka nnete bomme le bontate re ema mona ho sireletsa Lesotho ha se hakalokalo le ka mebala ya mekga ena ya dipolitiki ena eo le e bonang mona empa ntle le mono ntse o na le mabaka a mang ka nnete ntle le leno bona e hlileng the statehood of the nation e re bitsang Lesotho is threatened ha mmuso ona o ka ba tswela pele ho feta mo re belaela hore haufinyane fela re tla se re sena e leng hore threat eno ke threat e kgolo eo maparamente a lokelang hore a imamelle taba eo a e tshohle ka bodudu ya sa tshabeletso re tla sireletsa ka democracy kgahlanong le bano ba emang ka lehlakoreng la makgowa ho lwantsha maparamente ho lwantsha Basotho rona re tla ikemela ka democracy fela re tla ke re bone hore na ho ka etsa hore democracy e hlolwe ke sethunya democracy e hlolwe ke tjhelete ke sa batla ho e beha tekong eno tjhe re a tseba hore company tse ka reng bo Gem Diamonds ka nnete di na le dinkaloka tsa tsona di na le dikofutho tsa tsona di na le mahlahana a tsona a di sebeletsang bo Bethurst Africa Borwa mane ke project ya makgowa ka etseng e atla colonialism ka mokgwa o mong e atla ka e bona ka e tseba fela re batla hore e fihle re emetse ka lebaka leno ke se ke supile taba eno ya hore boteng ba rona le boleng ba rona re le naha ho ya ka mo constitution e hlalosang ka teng ka nnete re tsietsing as a democratic state re tlo fediswa ke mofuta wa mmuso o tjena ka lebaka leno ha o lokela ho tswela pele taba e nngwe ke taba ya bobodu bo pepenene ka nnete mmuso e ne di teng ke batla ho bua mona hore e bodileng empa jwale re ne o soka re bona mmuso eno e bodile ka mokgwa o pepenene ebile e ikotla sefuba hore haeba taba ya bobodu e ka etswa pepeneneng ka tsela eo e kang hoja batho ba lokela ho ananela fela hore mona ho bodile lenyeloi le rongwetsweng ke modimo ha lena ditokelo ka ha le mafutsana le thole fela e ke ke etsa ha o nepahale bomme le bontate hore re fuwe kutlwisiso ya hore ho na le batho ba nang le tokelo ya ho bona mme ba bang ha ba na tokelo ya hore letho tabeng tseo ka nnete bobodu bo etsahalang ya bo bona ka lehlohonolo ho phatlalatswe dikgeo mona tsa kgiro nna ke tlotla ke di apolela kgetlo le leng ha ba di etsa fela ke tlo di apolela because ke ntho e nepahetseng eno ya hore ba etse ba phatlalatse dikgeo ha ho lokela ho etswe dikgeo fela ha o le haeba re silehe batho na re se re le silehe ho re ka ra sitwang fela le ho a faila interview ho haeba re se re le silehe fela ho a faila interview ho pasa ho fikela mokgahlelo wa interview fela hobaneng re senyetswana hobaneng re thetswa hobaneng badumedi ba naha ena kgatlo ikemetseng ya naha ena Basotho ba naha ena ba ka dumela hore batho ba lokela ba dumelo ba thetswa ka nnete ditaba tse ka reng tsena tsa bobodu ditaba tsa ho beha naha ena tsietsing ka mokgwa ona di lokela hore di fele ka taba ya bobodu teng mohlomong e tla re ha re araba dipotso ba se batlang thusa hobane ha ke qeta ho bua mona ke sa tla bua ke ditaba tse ngata haholo tsa temo le a tseba hore na ditaba tsa temo di utlwa ka lona tse ding tsa lona tsa tsona mo le motseng teng ditaba tseo le dikolodi tse ka di utlwa di sala morao le rona ka nnete taba eno ya manyolo ke bobodu bo pepenene e lokela hore nkele kgato re tla qholotsa DCO ha re tloha mona re la DCO bothata ba hao ke ho qala taba na o so investigate o sitwa ke ha ona le ntho e lokelang hore e tsa diterekere di tsane temong ena e bolelwang e le ya mariha tse fumanang molemo beng ba tsona ba fumana molemo ka mekgwa e sa hlakane le mehlala e meng e mengata eo le e tsebang hore feta ka lebaka lena bomme le bontate ke ikgodisitse hore ka nnete ha
ha ho nepahale hore ebe naha ya rona e ka ba boemong bona. Mapalamente qeto eo a tla etsa ikgethelo bo batlang ho ba le bona, ba ka nna ba re mamela, ba ka nna ba se ke ba re mamela. Re le mekga dipolitiki re tla sebedisa platform tseno tsa molao, re bue dipolisi tsa naha tsena, re tla ba lobia hore ba etse ho nepahetseng ho hlaloswang ke molao wa motheo, mme ka tsela eno re dumela hore bona ba tla ikgethela hore na ba etsa jwang ho latela hore melao ya naha ena e hlakile hore ka hare ho bona moo mang kapa mang e ka ba tonakgolo ha bona ba kgetha jwalo ba mo fa tshehetso ya bongata bo jwalo. Bomme bontate ke nahana hore ke buile seo e leng sepheo sa rona. Ba eso ba tla araba dipotso mona ha le di botsa le se la di akgela ho nna ka botlolong a batla di araba tsa ntho e nngwe le nngwe eo ke ileng ke bua le bitsong la rona re le mekgaena e mengata e ntseng ke le bang ha ya fella mona hobane e hlile bona o tla kopa. Ke a leboha. Ke kopa tshwarelo ke bona ne sentse leng ka difono ke kopa se ke la dinyika hona le ntho e nngwe ya kgwantse le bona mona ehlile ho kopane dibomo fela ha hona marumo mona ha tlo bola wa phofolo tse hlano dibomo ntho tse kgolo tse phatlolang fela. Ke kopa re thagelane tjena tate lebese tsitsinya mane ntate mo ne ile ga kopa go tlo re tsitsinyetse ke gola re le tjena re itlhophile hore na mang o tla tsitsinya kae mang a tsitsinya kae jolo empa he boholo bo eme ho ntate le polesa jolo ka hele yena a lantsa re etsetsa ka pele ha e kgetsa tjena ke lahlela ntate Shale le ntate lebesa mane ba tsitsinya ka holo e nngwe ka morao hore ba tsitsinya jwale re khutlisetse magapo ho lona le tse dipotso moo re ntse re hlophisitse hore le tsona re di araba collectively mme re hlophisitse batho ba di arabelang ha hona moo thong ho botswa BNP ha hona moo botswang DC ho botswa rona e le hore re sebetsa ka ntho e bitswang collective responsibility. Ke a leboha bahlomphehi magapo ano a ka pela lona ha le wa ke a leboha ntate mo tsamaisiwa mo ka ona wa na ya e ka go la dina tsa go fase setšhaba se ya dikgethong go ka moleng wa dikgetho ba ikgethele mme ka magateng makgotla le mekga dipolotiki go latela ka o siana ga ditulo ka ga parlamente go tla thewa mmuso mme mmuso o jwala go keta go thewa ka ga parlamente ditho tsa parlamente ha eba di bona tonakgolo e jwalo e tsamaya ka tsela eo e sotlang setjhaba mesebetsi lahleha ka gana ha e jwalo ka ha mesebetsi e lahlehetswe maparlamente a na le tokelo a hore a ka tlosa tonakgolo a ke a ba le matla a ho beha fela ebe ha ana matla a hore a ka tlosa a na le matla a hore a ka tlosa ka matshwabana a dipolotikisana ha ena matsatsing ana ka tsela re di bonang ka teng di a re swabisa hobane ka selemo sa 2015-16 di a hloko hore mmuso nngwe eteletswe pele ke former Prime Minister Dr. Patrick Msisili ho ile a ba le leeto la hore ntate Msisili a tloswa mme o ile a ba qeteletse a tlositswe le ha matshwao a ditshoswana di a ba teng empa qetellong ho ile a ba le vote of no confidence le ha fela ho no se wa ba le taba ena ya kotopa ka tsela e Basotho ba etsang ka teng e ile ya re kgannela hore ya dikgethong tsa 2017 tsa tshwanyetso ka mora dikgetho tsa 2017 ra ya tshebetsong ya puso e neng e bitswa 4x4 mme ka selemo sa 2020 ile ra ela hloko ha puso e jwalo e fetoha mme ha hona mo re tlang ra bona go bala matshwao a ditshoso ha ditho tsa parlamente di kwapanela di ikokela ha hona mo re tlang ra bona ho ntshiwa di-statement tseo ho bonahalang ho loka ho tshoswa ditho tsa parlamente maparlamente ke tokelo ya bona ya ho beha tonakgolo ke tokelo ya bona a ho tlosa tonakgolo ka tshitshinyo ya ho hloka tshepo mme ho hloka tshepo ho ba pesitswe taba eo ka matla ke molao wa motheo wa naha ya Lesotho
a se tlolo ya molao hore tonakgolo e testiwe matla ka dipalo ka go parlamente ke tokelo eo maparlamente a apesitsweng ka matla ke molao wa motheo wa naha ena. Ditaba tsa dithibella tseo ka jeno ha ho bua parlamenteng e be re bona di ba teng ke matshwao a totobetseng hore wa bonahala ho thata ho mofuo qoba lebitla, mme o sa sebedisa ditsi tsa tshireletso hore di mo thuse ho tshosa bao e leng dikholiki mmoho le yena, hobane ditho tsa parlamente ke dikholiki mmoho le tonakgolo. Tonakgolo e ne ke ba tonakgolo pele e ka ba setho sa parlamente, ebile tonakgolo hobane bomphato wa hae ka mono ka dipalo ka bongata ba ile ba mohlwaya, mme ha ba qeta ho mohlwaya ha bonahala hore ke yena eo lebitso la hae le totobatsang hore ke yena a tla etella pele naha ena pusong. Mme ho etella pele ho ka dilemo tse 5 ha se ho sepejere se utlweletswe kapo ho so ho beuwe lejwe leo le ke la ba la tloswa. Maparlamente a na le tokelo e feletseng. Ke kgutla hanyane ha ke kgutla ke qetella ka hore a mang a matshwao a boitshwaro bo sa nepahalang ba mmuso ona a totobetseng. Re lemohile hore SADC e file ba bang ba babedi be kileng ya ba di tonakgolo e ile ya ba tonakgolo ya naha ena mmoho le ile ya ba presidente ya naha ya Botswana Monghadi Kgama mmoho le Dr. Motshwai Thomas Thabane. Mpho eo e leng kgau e tla Lesotho kwano ho Dr. Motshwai Thomas Thabane ka ho swabisa hohle ho puso kapo tonakgolo ya naha ena e tshwarang ditaba ka yona. Kgau eno phala o sinya tonakgolo hana le rimantsha ana eo kapa ima bote o a letsetse mahatsa Ntate Thabane ha mo letsetsa hore mme ho kae ke tla lapeng moo o ga ke ditseleng ke le ba maseru a ke tshwere thepa ke ena mme e tla lapeng ba kopana sebakeng seo mahatsa Ntate Thabane ana ho swana ga se ke le bakeng se tuhu a fihla o fumana kgau eno eo tswang ho mokgatlo wa dinaha tse ka borwa ho Afrika e leng SADC e tsheletswe ka hara paper ke fela eo e ka tshela dipompong tsa bana wa e shebe ka nnete ha e le yona hae ba e shebe e ba Ntate Thabane ba etsa qeto ya gachi ena tsela e tlang ka yena ha e bontshe tlhompho ka nnete la ba kgutla ho sengwena lebiswa hona kabinete mono ho hlomphetona ho ana ke matshwao a puso eo e bonahalang e sa hlomphe batho ba baholo ba ileng ba sefa naha ena. Tonakgolo ya mehleng ha kgaule jwale e se le teng Lesotho moo yena motlhomphehi tonakgolo o na lokela hore haeba a lakatsa ho isa lapeng ha Ntate Thabane kapa a lakatsa Ntate Thabane a tle Khoboshianeng kapo lapeng moo e leng lehae leo mmuso o mo file lona e leng mane State House a mo kope hore ntate ke kopa hore re ke re kopane ho tla ntate ho na le kgau e ke tlileng le yona ho hlaha SADC mane moo o tlotluwang o lo ba bang bao ba ileng ba sebetsa ka thata hore ebe re na le mokgatlo ona o dinaha tse ka borwa ho Afrika ya SADC di kopaneng e iphellwa ka sebopeho sa mofuta o jwalo. Matshwao ana ke matshwao a boitshwaro bo sa nepahalang, ke matshwao a batho bao ba sa hlompheng batho ba ileng ba sebeletsa naha ena. Haeba Ntate Msisili ba a tlotluwa na re lebeletse ho kgau eo e motlotlang e ka iswa ka sebopeho se jwalo ke phala o sinya tonakgolo. Ana ke matshwao a boitshwaro bo sa nepahalang ba puso. Ke bile setho sa parlamenteng ya leshome ntlong ya Mahosana. Ke ema mona ke supa hore haeba maparlamente a Lesotho a ka tlohella mmuso ona o bonahalang hore ba pusong ba leng ba ipisa bahwebi ho tla pholosa naha ena e le bona ba hodisitsweng ke naha ena hore ke bahwebi ba baholo ka naha ena. Ho bonahala ho ja bona sampana phahlong. Ke belaela hore ka nna ba le hara bosibu ba tswa ba re ha re tsoeng re etse lunch re je malapeng a bona hobane ba hafa ka nkata
setjhaba sa naha ena se lapile se kollantsi hanong ke temo ya phatlalatswa maria qetollang maqetollo ha o bone ho ba le matshwao a hore ka hara naha ena ho fetse ho le nngwe hore ho lwantshwe tlala ena e teng ya masetladibeng. Ke ona matshwao ao re a supang hore maparamente a Lesotho haeba ba tla tlohella mmuso ona o teletsweng pele ke tonakgolo ya Otoke Naledi ya Mantshonyane ka tsela a tumiswa ka teng a qala empa ba mbone ka jeno hore ha o kwa e komeng naha ena e tla ba tsietsing ena ha tsalla le makutwana o bontshitse hore naha ena e tla ba tsietsing ke metswalle ya ba pusong ya maburu a ka hara di-mine ka mane mme re ntse re bona qetellong ya maqetollo la re sa safe naha ena matsohong a batho hobane ba hodisitswe ke dipuso tse fetileng ho thwe private sector e hole ka hara naha ena ebe bona bao mmuso o batalatsang mabala hore ba nanabetse letsoho ho hodisa hore naha ena e be le mesebetsi hobane re le naha re ke ra re Basotho ba tshepele ho hirwa ka hare ho puso ke tebello ya rona ho private sector ha ho bataleditswe mabala ho bonahala e hola ka tsela eo bahwebi bana ba bang ka teng. Re ne re ipotsa potso hore na batho ba teng ba ka sotlang basebetsi ba bona ka hare ho di-company ebe ka hare ho puso re lebeletse hore ba ka etsa eng. Ba iphetotse dipoho tsa kgothu ha o mamela bahlanka ba mmuso ka hare ho di-procurement ba lla ka jeno ka hara naha ena ba re ho bonahala matona a re laela ka hore ba bile ba iphetotse tender panel e le kabinete ya naha ena mme ke ditaba tseo re neng re ke di beha ka pele lona le baphatlalatsi ba bakudutsi ba ditaba ba naha ena le tsebe hore maparamente ha lakatsa ho tlosa tonakgolo ke moo ba nang le matla mme ke matla a bona re lokela re le setjhaba re ba tshetse haholo ha re bona naha ena e tsietsing basebetsi ba difama ntse ba phomola ba sa ba mesebetsing ka dibeke matsatsing ba phomotse ba itseng ba kgola ha o le twa kgwedi fela mme ke fa wa iso le tshale o tla ntlha tsa tse ke kopa se gola mesebetsi pampiri ena ha ya ngolwa phone number re na le lebaka la hore le ngole phone number tsa lona e le hore press release ha re ntsha di re le fa yona go ba bona ha bo go betso go holo ha re dumele hore pampiri ena ke ya bohlokwa haholo e kale mona ke pote jwalo e ngwala mo magala tsa ditaba phone number ya ha ya le bang go petsha ne ke a lebo o mmele bontate le nna ndike ke le dumedisa la ke moranya tsela ya tseba lona ke re ke sa tswa tlama mo bua ke a bentse ke le mo sheba ka matlong ngane nwa motho tlama mo sheba ka matlong ga nnete ke mo abetse jwale ke la ga dia o tswedi wa tseba nna David o lo hlona lo bana ha ke mona o fela o seng o lo nga o tswa mona ha o kena ofisi mona o hlaya mona ho letse LMPS a batla ka dipetso go order ha ke tla o kena ka ofisi o buteletse ba tuile ntweng ena yo ba batlang ho ye ke taba pele taba bobedi ke ntwe ke tang ho etsahala ha o etsa mpile di tsang temo ya Maria ya diterakere tsa matona le maparamente ha hona le tsela e bonolo haholo eo mmuso ona ka bo e sebedisitse ya mass registration ya diterakere tsa Basotho kaofela ho yena lo ikgethela hore ba nketsa bona terakere tseo di be di tshelo ka mafura a kgwebo tsa bona ba hlomphehi bana ba tshwereng matla a puso empa re tseba hore na le bana ba Basotho mona ba rekisang ona mafura ana a bitswang diesel le petrol ona company ke tlo bitsa ka lebitso bana ba le monga yana a ke tsebe rona o ka dijeng kapa o ka tupi fela ga tseba di tentse tse tshantse di le ngata mara o tjena monna re ka o tlo fuwe yena o be yena a tselang terakere tseno tsa mmuso jwale ho fuwe tsa matona le maparamente ntho eno ke bodi ndi tsale go bodi wona wa bona ke tlhaga bo bona ha ba se ba re ba tlo etsa tendering system e mona Maseru hore ha o rekwa pena counseling ya teng le mane go simane e rekwa Maseru mona ke bonkeng ka je ntare kwa di le ngata jwale ha o se re kwa tsa mane mo go le Thabatseka le Mokgotlosi jwale ditata di sa tšheltenyana e toma ho motho a le mo Maseru mona that is approach e capitalist eo rona re ditse mona re sa tsamaeng le yo mme wa bona hore
bana ba sa bi fela ba tle ba iphethatsa taba eno ya botle le bona taba ena ya botshwaro bona ba bo capital bona eo ka ne bo ntate bana ba reng e tla ba re tlhokela toka re ke ra go etsa maparamente o ga bonta di ela motho e batho bana ho thonyollotse ho theotswe manyolo mo le manyolo a theolwa a tloswa o manyolo le setho mona lona batho ba ke bona la le Afrika borwa mo ha o thwe manyolo a theotswe mosotho bolela ho ntse tšhelete ya setjhaba e patetse ho reka manyolo naheng ena le Afrika borwa mo ha ba qeta ho nyolla manyolo go banka tšhelete ya mmuso ba subsidize manyolo a tlo ga be cheap ha ba re ha ba qeta ha o le kwete man mo patalang terakere tsa beng hard ba e tlosa o kapa ke 300 ya 1000 capitalist ya hore ba sethuko bane ntse tsena ka dilo gona re be re utlwele ka segwanya di dia utlwa hala re tla Sesothong batho bana ba re ha ba reka manyolo mona banka tšhelete ya setjhaba ba etsa hore a be cheap ba re ha o tlo patala terakere tsa bona ba tloa 300 ba ya 1000 it's a capitalist thinking ntho eno ya batho bana ile ntho e re gona ntho ena gona ya bona e re be a tietsi mme re le ya bona lo lona tsa ba di putswa ke politiki tsa tata tsa leso salmenyane ha o so ntho eno batho ba isong ke o capture kana ha rona go igapela maruana ha rona unfortunately batho ba ba ntse ba etsa ntho ha o ntse o tšhelete tsa Lesotho e fedile e qetwe ke bona batho ba taba bobedi ke e ntse etswa ke mmuso ona wa Lesotho ba ya dikgwebong tsa Basotho tsa mothamaha ba feta ba gama ka lekgetho ha mola o feta gore dimine di gafe le tona bile di iketsa nyeo ko ya dimine ma ka ke tla ko wa dimine mane bile ena Lesotho mona ntla hampelo o feta yana ya Botswana hobane batho ba ra ke dinkalo ka tsa bo ga dimine batho ba ba tshwere matla ke tona go la Lesotho ke ba ntsa bua ga dimine ka mo serious so o tla itwa ka tjena fela yo ka tswathetsa batho ba emane mapitso mane ka dithaetso gona mmuso go isa dithaetso tsa tlo tsa Basotho bona go dithaetso mmuso o go isa dithaetso ka pa mogaribesa a ke tsebe di bepuo ya ba teng so taba yeno ya go hlomphe ba mmuso ona o nka qeto ya hore o bolaya kgwebo tsa Basotho tsa mothamaha fela o sireletsa dikgwebo tsa manyesemane tsa dimai mmuso ona o gamme ntho bitsa mpekele ga go mmele bonta qeto ya o etsa molao ona pekele ga go re ditamane tsena ke tsa rona re le Basotho ke lokela hore na ha ena Lesotho ha re ntse re ha ona ditsela ha ona metsi ha ona matlakatsa ha ona tšhelete tla pitsang bana ba dikolo tšhelete e ho tla tswa Lesotho ha ona mo sebetsa mo tla tswe jwale le nyelletsweng eo salary kapa le fuwe bona se ka December Lesotho le phela ka tšhelete ya dikgafa tsa rona re le setjhaba mmoho le dikgwebo tse hwebang Lesotho jwale mmuso o sebetsa sa go male tona wa buelella molao o reng di mine di gafe ho thwe tšhelete e tla ba teng e tswa ho kae ha o tba tšhelete ya rona e ngata e di mine ma jwale mmuso ha o twa hore ho thwe tšhelete ya bile ho thwe SBD ya hodimo ya ho theolwe palo ya bana ba Basotho ba hiruwe ke butsitse hore na ha o thwe SBD e hodimo hantle ntwe e bolela go gana ja ntse re ka krosa re ya 1000 rand mola jwale ntho di nyirile a je ga so ntho di tuku bana ha ona tšhelete so ha mokgwa wa o kenya tšhelete ka ga mmuso mokotla wa Lesotho o le teng jwale mmuso o tshwarella bo ga dimai mme qeteng ke qeto ya bo capital bana je bo ga dimai ba sebetsa le bona batho ba bo merbonta mo local government mo bana ba Basotho ba ntse ba sebetsa lutsa metšhini ya Basotho mosebetsi wa nkuwe o fufuwe kgwebo teng ka mona ke tsebo e bitsa ya dikgofu di terakere tse thata tse e utlwisitswe ho bana ba Basotho hobane mmuso o tshwerwe ke makapitana di a kwala di show batho ba gona go tshwara tse pedi la botlhano le bone ke difantisi o tlhomela di offensive hobane people don't have power to buy batho ba tebela mosebetsi di fema di kwetsi di le ngata ka mana ba rata se le ntho tseno bane le ya capitalist bona ha fela ba ntse ba thola taba ya dilo tsa bona re impe ke tla tlabeng ena democracy ka speed tlebeng baka hobane ha tona kholo ena na thea party la tlo ke bita hobane ke tswa mosebetsing ga jwetsa batho gore nna ke hotse ke ja le ha ga swa le thepi le seruwe ga ke ntho ka tswang ke katla tswala o tswa tseleng gona o tla ntjwetsa go tla ntwela mosebetsing o lokile ke tla bona na ke tla phela jwang ga ke so be motho a sele ho hantabeng ya gore na ke phela jwang ya ba ke re tona kholo ena kapa moetapele eno a party ya dipolitiki e leng monghadi Matekane entrance ya ha grand entrance ya dipolitiki tsa Lesotho bile o reka difama ya masole le ya mapolei ka re la Basotho be careful our democracy at stake
batho ba bang ka ke sa lo fahlanya jwale o no iphomme hlo ke re a dipolotiki ka bantang ke tšhelete a fa maqheku yo di mo ruina ha e mo ruisitse a fa maqheku kapa bo helicopter ya fuwa nyeo dipetlele hore ba dipotlakisa dipidisi e isa batho motho ha tloa ka snack ya bona la o mo be haholo o tlameha o tsamaya go ka bentse sebetsa le dintho tse ne helicopter ya ba o fika hata masoleng le mapoliseng ya ba ke hey la bo mme bonta watch out yo kumme hlosha hata ntha ya bobedi a ka tao kena ka ga puso mono ya ba ya maka pela hotel eno ya haeno e mohlotseng e a re ke batla go tsa dikgetho mane Basotho ba re kgetho tsenya tšhelete re fete fela ka mokgwa go motho a fete fela dikgetho go fima batho ha ke go be uncontested ka po kena ka dikgetho batho ba o kgetha ka outright majority e seng go ska wa dikgetho ya ba ke ntse hey bo mme re bonta nna ka matekano ntsa re a fita mathabeng wa tsona o bona ka o tlo sebetsa jwa o tlo gana le sotho ka business tsa ha business nya wa ke ga o sa batla ke tewela o nka no tsa traka wa spokotela wa tsamaya mabakeng a ha so this is a state ha ona mokgwa wa motho a ka go tlo gana business yona ha tlo ka business and then we are fine you know go sotho se le Pty Ltd what is the meaning of that and ke re ya ba ntwa hanyane ka re motho ana le kgwebo ya hae it le motho is a dictator because tell them ke ha ke ha mo he does what he wants ana go think about fenye wena utlwang a hloka go etsa mme ke dintho tseo ke reng ha o ka wa itima nako ya go dinagana ka botebo o ke ba bona hore re khasetsa go se le mao ba bona le go khotsa traka masolo mo la shile traka ngeo traka ya ga bua sebukeng maputso man ha ke tso gona batho di boke mo ba lema batho ba ka pa jwa man ba no itse traka ya re tlo lema ha di a lema di a sebukeng ka ba ke seboka sa o lema I don't know so ntho eno ka yo heletsa maranga hey bana LDF kuka mo LDF kuka mo re bona nteraka ya sesole e la ishile ba batho na matapelo hona ntsa tsamaya ka sofane aya no tuna ya aya di bukeng ke re no sefofane se tshwana le koloi teng ha palame sofane ha palame sofane ya baneng ka sofane ka mo di video palame koloi teng tsena hape ka sofane ka mo ke transport ha tuna khula le sotho ile le matekano le tukela ga nke fane tsa matsole a tsamaya mantshonya a khukata masego a ba ya mantshonya ha ba ho hlokahala jwa empa ke a ba e sha koloi ya hae ya private ka koloi especially ya masolo it cannot happen ka ba re it's okay dintho tsena batho ba song Basotho ba di sheba hanyane ka lefona lo ntse rena le baholo ba rona ba tse ba ntlo di tsana haena rona di tloa o ka di nna ka kala hanyane tjena ka ba ntse re di ntse di tloe ke batla o qetella ka hore ke le liswe bontate le bomme ba ditsitsa tsa tshireletso mo le na tna go la Lesotho masola ha fihle Lesotho le mapolesa tona golo ya pele Lesotho a se ntsokwane matekana ibile ntho na etsa halang a tsebe ntho e leng ke shole ntse le bona a ona motho a tshileng itela ka banka ka ofela bathadi go thuking yana ami ya Lesotho ofela masola Lesotho a hlama kata ka ofela o re ya ga tlo tsamaya ba Lesotho mona tsa tinyelo go tsamaya re dira ka matlung ka ofela bana bale tona golo tlo tsamaya ha ke ba re thusa la hanyane fela because we are in a democracy ha sa batla go etsa dictatorship a le teng a phatlalatse re tla sebetsana le yo ba Lesotho mona ke ha bo rona ha re na Lesotho le neng le weleng la ha bo rona bo me mo ya gore tla ketella ka hore ke bua ka mehala ena ka e ka foleng e nngwe ke tsena fole tsena batho ke tla hopola hore na a bua fole tsa kana o no thuta ba yo ka o no thwe ke belalwa le full culture ya bobedi ona la bana SS go ke ena mo camera ena SS ona la bana SS ke ba mphang ditaba jwale bo mmele bonta hantanta pa ke ntaka le nela SS motho a lo ke rang o sireletsa information ya mmuso ke ma nna mmuso ha o mpatalla o sireletsa information ya in any case ha le ena SS le mpha ditaba ho nna o batlang ha o ile na SS leo la hao ke eng wena motho tloe a bitswa ntona go la Lesotho ya bobedi bo mmele bonta ke ba file di foro tsa batla go dira le ile hlakene ke ba fe foro tsa tsena ke ba file batho ba because I had nothing to hide ba ba ga tsa tona go lo wa ke tata o data man ka court order o ko nketsa ha o tsa minister communications 2 minutes re be mo go go ba ke ba ditsa le bo ka patsa ha o le bo ga di mmai because I don't understand pele ba batang fonong tsena tsa ba ke ba file ha o fika gotla they could not produce even a single print out ya communication ya ka le NSS kapa ya WhatsApp ya ka le anybody until ya la because the was a friend in a brother
now ba nkile appeal le ha ke tse go na banna che anyway ke la ka etsa molaetsa maobane hore re ka nna ka kopana mata re kopane teng ka pa ntwe tsena ke di sia o ka iPhone tsena go re mpehle ke di fela straight le matekane a ka kena ka phone tsena tsa ka tsena a sheba gona ke bua le Mafabia ka phone ka mo bana ke tsaba nna ntwa e batlang ke wa ke pele ho ne ke nana hore ke taba tsa khashasha le nna le bua ka tsholo ha ba nneng ke kotsi ha ka ihle ha ba ke ba phenya jwale ha le khashasha batho ba bola di ba se ba hlaile ba nna o ba tlang ba le matekane phone tsaka gape batho ba iso ha se o batla go tsona ke bua le Mafabia so dintho tsena batho ba iso ke matshwa na le polelo e ke ratang la ke sa tlo e tseba hantle bana ba e bua ka Senyesemane o bola la twa mahebe go ka thola ana ba bang ke ba fe bona ba ha o ntse o tlwa ho shalo o thabia mo ntse go ba mo penya ke bone mantsa go rule of law okay fine di-political di mo ka ntse batho ba sentle ke le bi ya bidi tsatsing lena tla ba shale a nkele phone ho sasa e tla ba wena Mosotho wa eso mo mo mme ditho tsena ga tsamaya re di tshwela ka mathe re di makalle mme re di lwantsha ka ditla tsohle tse possible hore mmuso wa Lesotho a be mmuso o phethahetseng o hlompang ditokelo tsa mantlha tsa botho ha o bua ka democracy re bone e fela e phela naheng ena ya borona ka ne ke belaela hore ha ithulo jena ke re ke ema le bontate bana tabeng ya hore maparamente ana le tokelo a tswa hantle ntwena bo di-treason ke melaonyana ba hatedi e tlamang e fediswe ha ona mogao sa filwe le ka dia mmuso ka mo go treason go ka enyana go thwe ke se ke tswa ke nna tsona go lo mona la bua a etsa hale bo mele bontate ke bitshwaro bo bua tshwantse ba re ha batho ba re ga o dia mmuso ka molao ka parlamente e bontse thwe ke bo treason ke belala go se ke batho ba sa utlwisising ntwe ne bitswang treason wa tswa ha re le mo go letse ha ka ga dimelana go mmuso ona na o bona le gore hanya go ditsetse tla tsamaya go lo bua le maparamente ga lo bile mme re etsa jwala na jwala go maparamente a be sebete sa o fetola tona golo ya Lesotho ba ka nka hana ka motho ka wena motho mong ha ba ka kgatlhwa jwalo it is okay but anything does not have the capacity to lead naha ena ya Lesotho ha ona ka tsela o motho o ka thwe motho a bua go re ga ntse e bua mo e be ke tsamaya ke re nthola ke ka re ke ela and then le re kelelwa ka ihle like ina le capacity ya o le nahane ntho o entshang ka hano batho ba se ke ntho tsang ka hlong ya ha ha o tla o ntsha ntho tse lo ba ka neng ka mona ka molomong ka mo le ka hlong lo ba ka so we do not have to shy away from the fact ya hore tona go la Lesotho do not have the capacity ke tsela ba fosa nthengwe e tja le nthengwe le ngwana o go tlamana ba hlola ke dinyawo de ana jena ba kwala parliament they open the parliament only to close it again and to reopen it later again. What is that? You understand? So re ama mona re kopa Basotho hore ha ba tloela hore ba re go hake go bana re batho ba dipolitiki ha ba ke ba mamele taba tsa go ba hlahlobe taba tsena tse go buang ka tsona ka nnete yohle ona ho ana pala hore le be go ba tsa Basotho di a fela empa tsa melata di a pay batho ba over 10,000 ba lefetse ke mesebetsi ya difemeng ka mang ke utlwile gore lo mafetse mona ha ba tebela ba bang bana ba bitswang ba rona jole ba lebetse hore ba theile party pele ga dikgetho ba kgethiwe ke bona batho ba sebetsang ho mafetse mo ba re batho ba fokotsa batho 3,000 ba tlisa ho 400 batho bana ba tsebe gore na ba ka hira meruo eno ya bona kaofela we don't mind yona le ke ene kaofela da maririri batho bana maqhekwana ke tšhelete e sa le ba eja ha di bona why ha tla me o bua ke gona o sothwe na hana tšhelete e bile o tla me o fokotse se ga etsa ha ira batho ba ngata hulu ile ka tšhelete ba iketswe ke no so bana ba tsa bana ba bi ba thwe RSP ha ba hira mo tla mang go iro teng ha batho bana ba batla hore ba tebele bo thunye ba potwana go kena ba bona ha ba hira e seng motho o tsa mo ba tsa dipalo ho 3,000 di tlisa ho isa into we nyontsang 400 bomela bontate re bua mehlae moruo wa naha ena Lesotho ha ona ho thusa ke batho ba patileng batho ba moruo wa ba hira ba 190 ba khetse moruo ha ba ka hira ka ofela ka tebela ka ofela mosebetsing re ba patitse di go tlo phela because ba tla ba tšhelete o re ha bana tseba go ba iketsetsa ntwe ngwe le ngwe a dire ba tla palama 4+1 tsa bona di-taxi tsa gona mo ba re ke makane a gona on Fridays it means rona go utlwisa ntwe ene ya hore we must share the economy
e seng e be o kelane monneng a le mong ha a jwetsa gore ntate Matekane gale o dutse ka dimmaeneng ga ko shegele bana ba bambedi ba tshwase ka moo o ga kgone ka mpa ka ithela phadi ke tse o ja ke le mong go ya pele a ba nna thetsa Basotho and Basotho ba tsamaya go no uta ntho ke ha di tsetela beng ba ha eba motho yo o na sa tshwe ke mathata mo what's the desperation ya o bua maqhitsi a mangata ka le ka if at all ntate Matekane ha tshwa ke mathata nna ke re mathata a ka ke mofutsa a ke ba tshwana le ya moruya ntate Matekane ha ba ha tshwa ke mathata wa e bona ntate ka ha le mogotlo mona after go batho ha ba di zeve go nna ba fuye tšhelete e ba tshwa 200 ntsa 200 ka dikhukhumano tsa a ba jala ka mashwamshwamo nga tabe mashwamshwamo le shala ana tsa utswa ka mashwamshwamo if at all he was not desperate go nka matla ana ha ena jwale a tlo tsireletsa di-interest tsa makgowa a ka dimane go ba ntate Matekane ana ka thetsa batho ba ba jwetse gore na o tsamaya ka koloi tsa hae ebile o tlo sebedisa metšhine why ana ba thetsa a ba thetela sa ntse a buisa re man thabatseka mane tlo ha ba twa le le ntlo ba le feme thabatseka mo ba twa thabatseka mahla ba twa le ntlo ba le feme thabatseka mo the next minute di kwetso masego gore masego ke teng mo gore mobuo hana teng ngwana a Lesotho di a kwalo gore di tla ba thabatseka ba duetsa ditopo I don't even know but gore Basotho ba ke ba inagana ntle gona if at all ntate Matekane go na le motho ka bang so that's why a nga go o na le mehago mafatshe ya go le swa ke mo na le mehago motho ibe so desperately o fitla a re thetsa bo mmele bonta so motho a ka pele o re ke shala a buileng o go inagana e le wena gona ha mara wa ntate Matekane na go se tsa metšhini ya ha jalo so thwe ke na tsa ke dipolitiki nna he's an ordinary politician okay fine then how is an ordinary politician o tsweleng ha re mo ketwe ka ordinary politician ke mosha once and for all because he does not even have capacity unfortunately ya le bo bonta ele baketa o tloa botjheng ntate le sa baketa o tloa botjheng maoba o qeta o sa le ntate Shale ntate Mafutwane o tsile ntate le sa botjheng maoba lore mona ha re a lebella ke re lebeletse utlwa performance ena tjena ha o yalo UFC se bapadi ha o yalo ala se bapadi ba hlomphehi ba ka ke bona gore pampiri re itse ka re kena mokgahlelong o mongwe wa bohlokwa he o jwale le tla botsa dipotso mme mokgwa wa go botsa dipotso da o tsaka nna ntho ke sileng ka bo yenya fela go mere bonta mmuso ona o boetse o gamme ntho ana pekele gagafu mmuso ona o gamme pekele gagafu bana ba na le thaselo gore na tamane tsena di dulela makgowa mohla a qetileng tsa ntse thabeng mane ba tsebe o mata mona hauhle mo re nang le di-mine teng ke engwe ntho tseo ke re eta o ene batho bana ba re thuse ba ma parlamente mona re batla o bona empa le Shale o ska supana ka le ntho tseno di unta tatane wa tsena o na le Matekane nna ke na mpeteretileng ke na ke peteretse mporetele ena tsa bona ai go rumpetsa ena street mokgahlelong wa rona bohlokwa wa dipotso mme mokgahlelong wa dipotso o tjena setho se phahamisa letsoho se seng le se seng se teng mona ke ba se sebedisa marangrang ho hasa a Facebook e ba se sebedisa mokgwa wa marangrang wa Facebook wa ho hasa e ba se sebedisa mokgwa wa di-radio o tlwaelehileng kapa di-newspaper phahamisa letsoho itlhalosa ke mang ke tswa kae ke a hasa ka tseba utlwa ona ba Facebook ba teng ba tla bona abantu ba Facebook o na le tse makatsang Facebook mane tse o tla utlwa dipotso gore bana bona sa mpeile mono a sa bua le ditaba a re yo yena la ka reng kae ba ke ba kae ene ba o social media ya mata go le ga diana teng mosisi ka yona ke na le boye ke ma kgaola tlalo a eme ka mogagona ba e le gore se ke ga enka hanyane ke ntho bohlokwa eno ba ke sa batho ba batho ba utlwisisang bohlokwa ba yona jwale mokgahlelo o re tlang hona ko ono wa dipotso mme dipotso tsa rona ha hona DC mona ayo ha hona ABC ha hona BNP o botsa rona ka dale di tikale lona le reng a se mo teng wa BNP ka lebaka leno ke kopa le botsa moifomo ha bana le mabitso le utlwile ka ofela ga le tjena that means ke mmoka o mona wa lona ke a le bua ba hlomphehi ke la fela magapo ho lona ke letsoho le a phama ke a le buanda
ke a leboa he ke eno ya ba apereng jwang ke kopa yona ka ha e se ile ka e hlalosa hore ha re le tjena re tjena se ke be ka re RFP ya gabe kapa se ke ya gaba ke le mo ile nna ntho radio presenter mona ke go ga re di ntho ena laola ke itumelle ho ipha matla hore eno yona ke nke le taba e leng ha ya ba teng ho hammo ka o lo bona mona e hlile o tjena le ha o le ba kolotsi ba phasalatsi bo ntate ba kolotsi ba khale le tseba taba ha e se le tjena la e tsela Kita makan jams. Padahal pay posa gitu, ya kalau lega dia kawan tadi, tadi lebon. Ya lebon kami pun tadi, kini kita tahu kalau kaya na yang mana, bagaimana wapi orang di pasal suruh bahasa di same concern. Istilah bahasa di concern tu sana hubani. Sebila karulo, ya okey. Leha ubeo muso. Sebila karulo hubani, kita tidak ma parlamenti ana orang Fatmani. Mme ga ba betsa hore re tena re kgathatsa tsimena hobane toro ya rona le tshebelo pele ya rona ko batla ho bona tona kholo le mang jale ka jene lena re ne re na le mabaka a neng a beuwa fatshe hore re tlo etsa 1 le 2 le 3 ha re fihla ba ne ba re ha ba tlo hira ka soesoeso ba la ba hira batho ba ba kenya diboteng mona ya re ha re ra bua ba re ke bana ba bona ba re na bana ba bona ba tse ba jeng wa etsahala hore ba hira bana ba basadi ba bona ga nna re ntho ena e ntse le nepotism ke yona re tsitseng mebaleng re se re tswa mebaleng ena ha re le jwalo ha re tla fihla go letsholomo re ne ntse re ba le ya tsona dintho tse ehlile re share se di-concern tse tshwanang hobane dintho tse re kgethileng letsholo ka tsona ka jeno re se re bona di sa etsahale ha ho thewa mmuso wa bomme le bontate re ya tla semane mabatoweng re kgetha motho mono a nkemetseng lebatoweng e leng mokgatha wa ka ha ke mo kgetha ke a mo jwetsa hore ha o fihla parlamenteng mane o lobby parlamente a mang hore a tla kgetha ntate Ntsokwane le Tonakgolo le ha dintho di se di sa etsahale ke a molata ke re poho mme ha ke a lebella hore a tlo tshoswa ke seponisa ka hore ebe jwale se etsa road block tseleng ha ke a lebella dintho tse balo ke a mmotsa ke re go tlo dula fatshe motho ene ke itse mo kgethe tsamaya o lobby parlamente a mang wa jwetse o jwale o lobbyele go lebeye mo ehlile re le setjhaba tla se mona re na le tokelo e jwalo ke a leboha Oh, not in and out, who to your mandra. When just so official, a statement, take LMPS. You to a rather tell the heart of a tricks and I would tell. Well, you don't have someone. What I say, and a dog hearing Yawsi. If you get out, then I didn't was chat. Oh, you like one on LMPS one. Tawata Ulimo Kaba, I guess it's now. Go 100 chaba ke mang hantle so ke yona ntate ntho re buang kana re jwene ke tshoso ya go ka thwe sponsor ska re tlankela batho ba tlo hlwekisana ha botsitso dikgato ebile ha holo ntse ba di etsang tseno o bona la di se molemong wa setšhaba ka nnete ha ya moile taba eno hantle tona go le ka tshintshwa be ke molemo that's a democracy re ka tshintshwa ni tama a go gana a yetsa mohlala tona go lo a sa re a tshebana le beta fela strateng go tweng e se ke ra thusa tona go lo tla ba bjale le tlhekisana botsitso no the prime minister is elected into office and he can always be removed at any time ana mohlolo mo wa tona go lo thuto so LMPS ka nnete ke ba holwana ba rona ba se ke ba lo rona le etsa tare tsa rona di fela re na tshele ba se ba re tsekisa bo re tare ya ka zile tamatinyana ga be re na le to bontate re sa mo ga o direka ha re lwane re mpa re hlakisa hore he bontate utle mona na se finting ya lona mona ke gona batla di bua tsena lona tsa lona go re le sebetse tsa ntseo le ditseba tsa ke tsa sentse ke kopa hore se ga twa ga fumana nda re makutlane mo Lesotho o ra sa fasa le banta o tshego la bohlano o tla lokollwa ka la bobedi tse re iphela la Lesotho mona ntse re tseba hore na ho etsahale jwang re sentse re tsi ka nnete se ra fumana victimization no bane we are just appealing to them more bonta re sebetsa mosebetsi wa lona o latla gona molao o le fa jwa ha o batla dikelo tsa kontraka ya nda de matekane o bua le yena hantle mo fet palo tsa hantle ga lotsa ke ne ke nana re ka sebetsa jela go o ntso ka nna go wena ke tla lwanela hore fela ntse tswang ka eme Lesotho mona e be pale ya maoba o kana o tla go ikita mona tjwa oh that's fine ha o di commander ga dia funda tetona go la nka ba molaodi wa mo o thona hape a motheleng yo dikgomo tsena tse utswang tsa Basotho ka dithabeng ka mane ke re ke lo hloma metebo mona sole ke re ka bonna ke tla ke go ba le naheng tla go ke tswere ka di diaka
hele wa utlwana motho o tla ba iketa hantle jwang e seng o iketa ka hore o tshose boshale ha ba politika no bontate jwale ke re matla ano ke mohudi ke mmoane a fela gona re ntse re le madita o se ka etsa gore tle re ga elere ha re kopana jela toropo mona o se o le mono tle nne go tlhompe so ba ba re tlhompe ba a dela molanda ke ne ke kopa o tlatsetsa taba ena e ntate e ditseng ya tshoso tsa o bileng ka tsona Initially, oh, Timon Budi Ramita. Initially, o re hangata re lwana a generational war. Eo re reng ka nako tsa ho re tla re na ke go ke eng gona re le ga etsa na re le ga tloga go fela. Ha ke nepe hantle fela ke go maroma o tla re ke molato wa ka ke molato wa mme tla ba molato wa rona o moholo ha re ka ra tloela dintho ba fosa puso e maoto a maga le le laona ke parliament jalo go be le executive mona mo eleng matona jwale le tona go o bona ka tsela ya mohlolo parliamente e tshoswa ke cabinet ma-parliamente ha a tswela ya mosebetsing a sa setjwa mme ma-parliamente a itshireletswa ke molao gore ha ya le ha go ke ka makgetlo ma-parliamente a re jwetsa ha re tswa mo ke a setjwa le bekeng yona ba a setjwa ma-parliamente na pena kaofela o dula ona le ditaba tsa gore ditsi tsa tshireletso di tlaya ha ma-parliamente go tla ba tla nkelwa difono go tla ba ntho tse ngata ke ditshoso tse ngata haholo ntate tse hlagang di thibela di teng mono mehlae ntlong ya parliamente ha ma-parliamente a tswa le ha a kena a fumana executive jwale e se beile bana e leng matsoa yona e leng maponesa a setjha ma-parliamente mme ntho eo ka boyona ke ho tshosa ma-parliamente intimidation e kgolo go ma-parliamente ke mmuso matona mmuso the executive jwale e tshosa parliamente kwana mo re buang ka teng tshoso eno ntate e teng e a phela ho na le belong jwale ba tshosa jwale ke dikolegi o buile nnete shale ke dikolegi batho jwale dikolegi tse tshosang dikolegi tse ding tse man democratic processes ka pele mme democracy e tla tswela pele e tla sebetsa fela ha boetse di phama ntate batho bana ba ikemela ba di ata ba zuma ba dombe la ka ke tande ke ka madelalo mango sa haka o ikele mo bona tsola ne botsitse ke tlo ka ka hore la dela tlhwekiso o tlhwekiso gona dipotso tsena ga tla di aga batho ya new fc o bone o teng mona o eno o tena o bone o teng ngwaneso ke bona letsogo ke lane mane ke ntate mang ke re nne ke re ntate ke re mme ke re ntate a re ntate ke hole haholo le wena ntate ke ka mantshonyana ka mona ke le bese molati ke tswa ACN ke gola potso ya ka e tlo ba nngwe fela go lona mo ifong taba e ke batlang go e botsa ke gore lona le letšeng ga lena maatla a gore le ka tšhentšha so what's the plan ke potso ya ka tate mogetlhe eno ke ntate ka wena potso mme ke bone mme ona phamisile o sa le ona mo ke kopang tate shaloko e lokise gona mo ifona o bolelwa ka tsela ya mofuta ofela ntle le batšha seng batjha borra dipolotiki ba tshwenyehileng
Nna ne bile ke se itseng ke le thatanyana ke a tshwenya fela o se re ke se ka le bua tla re go ka fela ye tshwenyeo ke ntse tshane haholo go ngwana ka ifumana lla mane ke ntse ke tshwenya so hai bua ile tshane haholo taba ena go ke tshwenya o go isa ka dikomiti ke re ho wena o ke re ke mo eketisa le ha se ikuting Mount Mogosi ha morena so ya hlakwa wa ngudwa ke ga dipolotiki mme ke politika ka ga DC ha ke a gongwa ke ntate Mathibedi mo ra mo ikemo ha ke go opera ke na ke kgetha ke le monga ke kgetha ibile monana wa ka ha o be o potwana mhlako o kgetha wa ba opela bile ke sia ke ze potwana tse ke sia ke a keme ke re ke le mfo ke bila ke kgetha so ke kgethi le taba di a loboka ha ke tlo ke hore ke be ke lo gongwa ke bemba nna ke na le tukelo ya ho ema mona ke tshotse jolo ka ha ke ntse ke le hore ka ba ngamanya le komiti or anybody itle monana ka bona ba re ithumme o ka nna tlo nyarela okay ke a le bua mama a o tlo tsela pele o napa ge lokisa mo fela ba ya mo ke botsa gore na ntele khidele ke mapakalente a ile ke go ga diela ka tsama ditane ka parlamente ka mo so le ke botsa gore na le se diela ya le bona ka po ka tse di bua le ka ke di tsala tsa lona tsa pele tse di fitise ka mola tse wa nna go mapakalente mo le reng ha ba tla le mamela ke a le ke a le bua mme yo no se ke di bone bona ga ha ke gona tla nne di tsena ka maemo di bone gore president ya fleet ya BC e ka tang go tsara go se meeting utlwe na nna itse mara da tshaba sala mo tshamo na ma ke twa mo utlwe na nna tsare ka la sella e nngwe mamele e tla tlhaga tate ge ke na le potso tse ka hana tse thabo UFC ke ya ha ya pele yana di mo ke tla ba ya ketela a di re ka ofela ke a le bua ntate Mofokeng ke a leboga le bitso la ka ke Thabile Moja pele ba mpitsa ka pito ke Mokgehle ha se ke mana ga fumane nna ke motjha wa BAP ke batla ho araba putso ya ne ntate Molao ke hulela wa mme mane wa moeletsi wa Basotho ba ya ntate Molao dire na what's the plan ya mme ke taba ya influence ho na reng ka tabeng ya batjha ibile a kukulela ntate Molao na re na le influence what's the plan nanda de molatisi party ya se ke na le influence le ha ke sa ema mona ge sa ema ka hore na ye mongwe ya mong ba hae ke bofeng nna ke sethosa komiti ya batjha ke na le influence ha ke eme mona nka influence ka ha ne ke influencer hohle mo ke jere Tempest hore Tempest e kgetha le hona bole ke na le influence ke tla nka bolela hore ho latela boemo bo re bo bonang mme wa moeletsi wa Bosotho ke arabile go ritla re na le influence ha re etsa tja go influence e bila sentse re influence ya hore na what's our plan ka batjha ha le bona re dutse mo le batjha bana ba bang ba bontshang ba apere phatlo tsa RFP ke yona influence eo re batlang re nang le yona hobane re le batjha re hlokometse ntho e le nngwe mme wa ba eta pele ha ba iketa nako ena kaofela ba dula ba re batjha ho bua ka bona ha uwa dikgethong ha o qeta ho kgethwa o tla utlwa ho sothwe ho batluwa 5 years experience 10 years experience you can't have experience without being exposed you first get exposure then get experience hara mmuso ona e sale o ba teng ho tloha ha o etswa matona fela ho etswa di-PS ho etswa mana ba yang di-embassy ha o so bone motjha le ha le mong ke se ha ke so mmone motjha batjha ba lebetso ho ntse etswa tutuba le moholo a kweng batjha bona bana ba RFP fela mosebetsi wa bona ba sebeletswa fela wa etswa diforomane tsa dihalaha ena kana kwana re tswa sekolong hona le ba ruteileng ka hara bona ka moo
ha o sheba hona jwale tjena ke kgetlo la pele nalaneng ya Lesotho ya pele nalaneng ho etsahala ntho tse kotsi ya ho ka gana hae Basotho ha ba ya dikgethong ke tseba hantle bana ba Lesotho tlo ba Dubai. We are moving to Somalia now. Hobane ke kgetlo la pele re bona bana ba sekolo ga bua ka ba tshwana ba e ga ba strike e ba haela ba balela naheng ya bo haisana go mme le bontate ho etsahala ntho tse leng hore ka ga naha ena ha o le motjha phitseng hantle e bila go o ya maitlhokunyana for the first time ba tjhaba ba le ka ga naha ya bona ne ke le president ya SARS go mama se ne re tshaka kana ka ha re so ba le ka ga naha ya rona for the first time ba tjhaba and how we hona le mopusi eo taba e mmutsi e tsitsinyang ho yena for the first time ke tlo bua ntong it is funny le tlo nka le fana for the first time ka ga naha ena ha o tsamaya ka ga mapatlelo a maseru a shala ne tshwara o tsamaya go pela dirobotomo e ka re seboka sa dipolotiki ke banana ba rekisa mmele ya bona for the first time ha ba ngata ba ntse go anta ene re ba bang ba bolayane ba tsaka customer ke gaitsedi tsane tsa gona tse tshwanelang go sebetsa but ha ona mesebetsi ba sebedisa thipa ya bona ho etsa tšhelete for the first time gale mehleng ya gale ha ntse ke hola re ne re tseba ntho ena ya bogomosha e le nthonyane e iseyang ha o thwe motho ke legomosha hona jwale tjena ha o kena maranga mona taba o bona gaitsedi ya post ha ona le legomoshanyana le kampane lona hobane bogomosha bo se bo nkwa ka ke mosebetsi le yona ena o rekisa mmele re bone marangang hona le Sotho mo ha ba lo pata e mong ba itagela hodima le ke se ba etsa ntho tse ntse go etsahala ntho tse kotsi botiseng ba tsona go le yo re nang le yo mme influence re ba nne yona go hore maparamente a rona a ska ba intimidated ke anyone ha ba hloka hore ba mo tjhintja ona ba yang bo nna ke bua boemo ba batjha hona wena ha ke tsamaya le motjha e mong re tswa monateng ha ka gantse ke bona a kganna go le yantsa galeya ga pakella ka thoko e tlo go bolaya monna ga ipaki ba o fela tuna go le ya Lesotho hohle ma dulang fela wa galeya ntateno ha ka ba ngona le teng moteng a ka ba sa galile ona pela gona mo mme o bona gore mmuso ona ha o laolwe ke ntate Matekane ho na le batho ba o laolang mme re maparamente a rona re kopa haeba le ntse le tswela pele ka morero o ntse le o rega mo le re la motšhintšha a tšhintšwe mme ba emelang ka thoko ba emela ka thoko ba shebelle ha o matha fatseng hona jwale ha o fitla university mane ba fokuditse code ha re hane tuna golo ya Lesotho ha ya ruteya empa ska etsa thuto ya bana ba Basotho ba ho tšhintšha quota ho thwe selemo le selemo go mamane o no sponsor wa first year 1620 le mo sana ho thwe to sponsor wa first year a 1200 wa bona hona thuto ya bana ba Basotho ile ba kae batho ba eso ebe re tloeletse ntho ha di ba ja tsama ka ga toropo ena maseru mona ha ba tshwanela hore ba iphathanya ka o paka ka o lokisa di-pothole ga bona go re pholwa sekontiri ka gara sona go mme le bontate o etsala ntho tse mpe ka tsela e kgethehileng ka gara nae mme ke re le batjha ba nang le influence e tlile ga re na thola ntho tse kang tseo re re tona go ba gina ka kgirong ka mane o tlo bona di-capitalist amana ka mo ntse o thwe he makongrese kapa bana ba fitileng bane ba hira batho ba hira ka Soweto ba bolaya kgiro yane ho thwe ba fellwe ke mosebetsi hore ka ntate Shada sa tlalositse hore ba tla tloa ho 4000 batjha ba Home Affairs ba ye ho 400 wa tsana ba etsa ba itlosa mane mo ne ya setjhabeng ba ikenya ka dikara di-tender ba ke bo tender premiership ba itlisa ka mona ka moo ba ko eng hobane re hlokometse hore Basotho ke nnete Basotho ne ba kwatile kgethong tse fitileng ba ne ba re kgale re roma re ne re tsoma ka dintja jwale ha di kgutle le mmutlanyana di kgutla di kgenathetse tsona di jwale kgatheng lena bana ba eso le Basotho ba romme ditau ha e hlaena le mapempe o hanta e hlaentse re mohatla fela e khotse ka tsela e kgethehileng hobane haeba babusi bana ba tla ba fokotsa fertilizer ka mona ebe ba nyolla lekwete hobane lekwete le patala tjhelete tsa bona bomme le bontate re enough is enough and enough we ska bana nahana o yo rona mona fela bampa ba itshaba bana ba bang ha le bona ba RFP ka ga idi ba teng ka ga me ke ba teng bampa fela ba eta pele ba bona ba se ba tsitse mono fela wa ntse o thwe ba trekisa maleng hobane ga bona gore batho bana ba busa ga ba ntshotelle ntho mo lengwe lengwe ha e qetella taba tsa ka ke re tjhe nna ke a makala hobane nna ke hotse ke le ngwana mokreste le bebele re go thata go mo go bona mmuso wa maodimo ebile o molemo go kamela go feta ka lesoba la naga ke a leboga UFC ja se bapa ke kopa ha ke qetela ka bo ya mme o tsena qetella ya bona ka bapa ka bana ga batla gobaneng ha o sa le di-interesting
tsa batjha ba no bo mputseng ka bona ke bona ba sa farang ke bona ba ka ntle belo ka o sotlhaletse hore ke bona ba tletseng ba ithekisang ba etsang dintho tsena kaofela tsona so rona interest ya rona go ho bona batjha ba phela go bona batjha ba na le mesebetsi go ha o ka sheba statistics o tla ithuta rona ke batjha ba ngata ha ka bentseng ba graduate ba dutseng fela so ntho re batlang mo ifihlela ga itse diaka ha go wa gabela ka bokhutswane go hore bushena e we ka molao go baneng hae molemong wa setšhaba thank you Tadi betul. Aku hanya ni. Tadi mula dia aku saya cakap. Di sana kena influence saja. Kau kita kaji tu semua nak orang. Kau hari itu aja ni kira apa? Iya, iya bat. Me parliament tu ini. Bueno, tu lo siapa? Kiwa. Lokisa pene ha Mr. Shabaga. Mo ditse. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Yeah.
Every time I look at my mom, I see my world. I see a protector, a provider. I see a friend like no other. Sometimes I sit and wonder, how do we protect such beautiful creatures? Well, sometimes you can't, especially against things like death. The least we can do is to encourage them to take Tori funeral plan, because they take care of us when they are here, and Tori will take care of us when they are gone.
Yeah.